But with the last time tan itu. Buat trekking kan. Hadian Chipos ni jong gajing beteng manuat ikshikurem di bana Indore, Madhya Pradesh kibla jaklep akatan seorang. Haka arterek jong ujelio arhajar arpusan kakenhun jogi pulit ki Khasi Hills kelalap ekawega mediam najan kakshat wei saudong. Kapada nasora balayo ekajing pentikna na wei wahyeng bagini ke mediap kade kejong uraja Raghuvanshi. Kat kongki kubor kebeliau lum ni pulit letu bagi lepan hera ke drone bat layo menring dor ekawega mediap kebala sedang puut kapada najan kakshat. Kumtagi pulit rengkat bagi pulit jong katanat fire and emergency service kilahir sekena kariat bandit shim kena mediap. Hagani kesini ledon lang superintendent ki pulit ki East Khasi Hills uba Vivek CM bad US DPO ka seorang uba penhun CM kibala kemi ikani kejing let juat ikani syukurem kibala jah seorang. Habagi pulit kilawan ra ikani mediap uwe ni ki bahayeng jong Raja Raghuvanshi ulepet benia bad ulepen tikena bagani mediap kadai kejong uraja kibala jah klep bad lakakurem. Ki pulik leshim tino ekeng mediap banle kebadan kam baliyo jeng tebru bamenta ken tenjur syuk kejing wat banlap saya kasonam kepada ke kurem ke belajak rengkat beruraja. Pancupen ken mau uraja Raghuvanshi ubeladan laipuk senam kerta bat kasonam Raghuvanshi ubeladan arpunyo senam kerta kilajak noduk arpulai terek ujemang hakatan seorang.